o ware boga boga ne kwa brochire kwedu odi abon se wo fa na chi woni mmemme de da die no hui de ohu ye ne se na o say me picture bi akodi be me naked enya picture keke say me picture kodi so for wa enya asemo nemom wadegem oba wani for wadegem kodi be ma foforo ho a enu na ye problem ti wu kunu na o ye boga no wo say wadegem mfoni akopie mema bi ho fe na wo kasa to so ntimpacho be ma picture na o ka ho asem no picture no no na ma me twa asa picture no e de ma oba o twa de bacho say o ma twa de o ma me twa ma deja picture de ma sa o de ye de be me wo ware wache me bacho o twi su ansa na o kwa boche na me o ka chem se me twa me naked picture me twa me o phone betimi ayira e betimi ato baabi obi betimi afa o mpla betimi afa me ntwa me naked picture famre antina na me nim na unim de antina me worry me kuno na me to so no na si twa naked picture no na ma me twa pictures na ma no e na me twa ma because as me nim say dey use phone papa me obi a say man say dan ko school e ko echi nti me twa picture na ma no e na ye ho sa nti o say obi an ni nji a obi use pictures no like obi share pictures no nti ma me twa ma no me ma ndwe bone eno echi no ye ho nti o ka chem so ye me papers enti no hia se me sane divorce paper bi dia ma na ahye se no kan no so person worry ankasa e na o ka chere na me say ndem me mpene so be worry ankasa dia age ne paper nti oni me papa ka sai e na papa so friend na ka chere me papa say me nti ase because my story say ngofo ko worry a no we jam ha nti me ka say me nti ase nti me papa kan ne man sa anye dem man nti ase nti later on after be 1 year e no friend me ka chere me say we nyi obi oni ne ye contract marriage nti no person me sign divorce paper no e de man na otimi di wie ne krata na ho nti o ma me share ne pa no me so me gimie o ma me share ne pa no circle and because signing divorce paper me nimu ni baby o jina kwa me hu no mo abusuani bi nso amane bi anso amane because o ka chem say me no man kan chiro bia me madam for kwa me ne ben kwa man kan chiro no and am sign divorce paper na me de man no nti divorce paper na chiro no na nsem sha say e boba me kunu se sai me kunu se ni misika no bi sa me say sika de na de na me de toy o se ni sika se me fa nko di dwa o hia receipt and so me ni for 3 good years na me na me come auntie na obedo ti me frame me area na me tim me kita nkwala 2 me nyim 9 months na me di gina me na so boti me ye adwuma pa o pa boti me frame me obi a be ka cho me hwe me kuru for more than 2 years na na busu afokra ni so yare ena nti e ba ni sa no na some sisi afede na o se mafa be ma na o se mafa nti me hu se divorce paper no ka dem se divorce paper no we hu se divorce paper na o de ama me me original divorce paper na ma send ya se wa ma wa sign na ampa se waja no ai nti no sa naked pictures na o ka no no crap me naked pictures o me phone so na mo ye de na me ka so e da phone so ye de o na man na wo send crap wi delete me ana ye ne view once aha me nim for wonim say wonim for mu so ye twa ye naked ye the school na ekọ say ye twa ye naked ye hia PhD ye hia masters say me naive no but who twa picture there common media journalist say me ejai pen enya issue enti no nim say me there be who twa naked picture who hia say we call law school ma me because me do me kuno se me send man no na wuye nso send man no na wuye nso man dream bone anti ti e ba no se o se be man no wan kas o se akodi ememme bi ho e ho no na ase wan kas abedi onu kunu nam fofo ho abedi memme bi e ya wo contact e ho e ba no say na ukunu bowura wo phone mu na uhuru say uche naked pictures at the mema e wo phone so okay mpacho dey me nchire ni pe like kwan of us wo nya pictures na me contact no nembo dey me kan say emre bi na me ye ejuma na me wo me shop na me ye ejuma me ni nebusuafo na yeti yie pa kopim sansem we bae me njina be bi nkan mo ni ansem bone da because me ndi o ma ya ma me nti no e ba ne san na ofase ba ko be ma oba me nche besra me nyumre no me nim po se o anfre me o hane se oba ebusuafie no so oba besra yen nti me friend of phones kan so wa se kwa ba ha o no se sa nti no as usual am the phone ma no mo sha se so mo kasa nti me na me ya ma de na me ye ejuma e no mo sha se so mo kasa o kasa ni pa no betumi abasa oko messages ma enu na me gidi betumi because ebedin ukunu wo America what Accra o ye den na oba o phone ni mu behun se
what sending naked picture masofo what send ya ma ya kwadu what send ya ma denu antina me need dance ni wo baby na u demand say sankrofo kra o ka no o ma wo hu o mo me catch ready so o ma me the o kan say ma fa na chi na u call phone mu nso no na che say what send ya ma sa nipa yi what send ya ma mema bi me call phone me hu say ma send pictures bia am obi a ntina ne basis ne dey ne basis ne say dey ma o suspect say bia me nim but sad day na me ka say na offer say bra me I think say a week before that and I said me kai na madam for me am close friend no anga say nim no na ma ye ejuma ma bre me gina me nice for ntina yes and madam for say oh wonu so apo ejuma nti ye mpie kakra like ye ko be bi ntina oh ewe mu ha around ho na nti ho kwa na me sua ejuma nti offer me na me so okay side ye nhia wo sa junction so na already na yan ka say wo issues sometimes be offer kwa me fa be me bufu a ono onim say me bufu offer me a me fa say be ni jakeke but offer ye no manfa nti o se me ne be ma e na ye call ye no so e de be ma wo so shaka wa kwa na obeje na ma obeje na me isu dia say na okay mama o de ma me nke dia say na okay me say nti o shaka wa na be we pia bonten u koje wani oba ware for be me hu kra na o shaka wa obeje number na me de man no na so de man na obeje me am number me che say who de man adem pokro na obe try say o de be man no say bia be me won say adwenboni na wo ni tirim onya wo obeje wo ware o say be ma ka so obeje obeje obeda je who de man na no de nti no e ba ne sa no yesi wona na mema mienu omo ba ye nchen wo konwa ne ho nti me so me pese e bia obe kasa na akwa se bia embarrassing na nti bi de number no me de man no I'm sorry my warrant show embarrassment mama then the man send picture bia ma akwa no ye see ye nti a ma all suspect oh nipa na so pe wo okuru wa ware na bra I'm sorry my warrior the embarrassment today antina who be wrong me to me so me obidia na etwa sem no tie o na wo kase me so dia eni obehu ani so dia nti mi number ne man no anu nti no know say on frɛ phone so dia nka beba but one friend not text message so text message dia e call ono ne ho direct aha enti mi ni wo de enkomo no ko ba no ho ne say bia odo asem so ase ope wo de yanka no ti wan se me pan ti dey ti no je number no oh say ti so wan so pon for harmless message e be good morning ti say me kanya me say wan so pe dia message a wode ba wo de enkomo na ye di aye ti ho no nti na ma o send me se de o kana say mo ben na mu di e be ma wa send me dia me beautician antina me boti me ye hairdresser ba manko ye fence massage nti na ye obisa ye o de adwuma na ye eno kwanti na ma me number ne be mu no nti adwuma na me ka say me ye no me ka say o ye na ye beautician madam fu ndi ko ye massage what I say nti ye kan sa no wie ye no na o say massage de say nya bebre na wo mu o na o kan say ebi o ho no ma happy ending like happy ending like just o miemia na obehu ana songo yes nti nkomo di mo ye nkomo mo ya mama massage agidi mboni wo ko mama make to miemia wa obehu na songo nti nkomo di na o kasa nti no nti ano na mo fe na happy ending mama massage for me chiamo ti sesia de what ya se kwadu na obo no udifo na unifo udifo nti wo de wo hia hwe ne mom de ya onja me kwan ofa me mama me onya kwan ja ne de hin bi na ope ejini 5 billion ashon na wo hia hwe mpo o ya read that fear 10 good de bi so hia oba wo hia hwe de say o say ene wo hia hwe me hia de bi hia hwe me hia 500,000 o for wachi ono so to ono on fa wachi bia afi wa beka so wo hu ne naked picture wo meme bi a phone so minim kwa afa so a uhu sa naked picture no obetimi a chem kakra che me pacho de tie ne say gifty na oye me yire nsana me tu kwa de ababruchi me ba ye nso no me ndi na bro me bedu abruchi na think say in about 2 months or so na me man is kase onko hu nipa na ode me ba ye no na onye bi nye de ema no eti nipa na start process na anche na covid ne ebebo ma lockdown ba ye eti
even after the lockdown no osa eka say connection no popro ho no e ma me san so sendi ni sika e di koma connection man so onye ma no enti ma e che na me be hu say gifty ye me masem o di ka de ne hu bo na danfo bi ye friend Lydia Nigeria ni bi e na me so kwa na o di hu sa girl no na madamfo tell en ye nyina ye call the same church till the same year na sa Nigeria no ya apprentice nti e na me so no di hu girl no ana one girl no abeka abo ma ye baako ana bra mo body ono nko ade onim enti me de me be hu se wa famachi ana ordinary se enye no kure what you say enti me bo ne ma me mama ne o ma me de issue bi ba na me bo na mane a o so ne be kasa enti edu time bi ne ma me ne kura ka che me se me no me kasa dodo enti ne se me free se ne ba no me ntimi do ye ne ha me na me ntimi ne ntina bi ba me nja no o kan ma nkasa ye me ya na me se ma ye nkasa sa enti no ne che na me hu se ampa o boy dwama no ni na danfo bi Janet ne ka che ni se ye ka ni se onko pe sugar daddies no mu be ma ni sika what you say ana wo so get no wo gift yi say no me wa broche wo ye den abroche no be bi what you say enti se wo hwe kwa no wo se mama wa start process no enti dia bim na wo me be duru ye ni nsu no enye se me nkwa me hu na me dwen o me dwen wo so ne mofra no because me nim se me ba be fam aba ha say enti me so me tutu ha niema ansa na Ghana ne so me make sure that at least mo so mo hu be hinha mo kaka what you say all of a sudden gift ni person prepope oba abrochi at once ana person live it like big life it's me come get gift me kura me wa abrochi ne kura no me hu so ye enti no yenye ne kaka sa time na ebe so bibia wo ne mre what you must say after na wo se me pesika na me de ye nkata ansa na me nsu betimi ade abefa mo etinya abotema me ene nkura ni nyina ti wo kura de o lucky kura ze me share wo de ase a me pese o be ka me hu tentem what you must say ni nyina no me yire no ene Janet ne kasa Janet ne so no na ne boyfriend bi o share no man bi so ene o de ye de o de Paul Germany ni nyina ye kwa sorry ba ko ne ti area ba ko gift Janet no omo fie wo ye next lane no to what you say ti nyina ye ba ko not knowing say wo ni sa Janet no any pan etwempna your friend Bradan oni sa ma ne twempna wo ni se Janet ne any sa papa ne wo ho ansa o de ne be chia ye nyina tina ase di nkomo ye bibia o na o de girl ne kwa abrochi a se wo ni abri abrochi ni ntino wakwa mama ne wada ama onu bosha o ntime yire no kwa menya hwe o di matam kika kwa sesem chem na wo so ba ne mi ana me menya obi otimi hwa me ana onu bie na no kwa ka che me say wanya obi otimi di no ma ne service sorry o say bia empenifo amompa me ka sanche me o say wanya obi otimi di no e ma ne ho sane no sana onu ka kire me waje na me say and say anya big deal so wanya obi onu otimi hwa wa and the problem be any ho man hwa we ana me man so no me ye me nkata no me de mofra ne kan ho me pese me be de me be fa mofra ne ede eba because who na me start to medical start to dia ama tin kwa me ye me nkata ne so be de omo kan ho say bia me ba be de e ba be form aba me say sister sorry ma gifty say on pene ma me fa nkola ne e just me ma be fa ono adi kan kwa abrochiri me say say me na wo kan sa me say nkola no ekoye DNA kura DNA ye say omo nkoye no bisa ne say den okoye o ka che me say onko da e just mama niska because o yare enti say me ma niska onko da e ma me frɛ me ma me mu e frɛ no ankasa na busu afọ de tu omo nim e ma omo ne kasa ya finally you say me discover and say na okoye mo fra ne DNA me ne wo kasa kura no enkola ne passport wo ne ho omo birth cert wo ne ho omo birth cert no VIP nkukuma say na menye ye kan say me renew nkura ne passport ne mom because aka 3 months so say na ewu oso onye da e be say na me ne mo ka say mo bi san so oye ya na me ma me kura friend no e ma o share say Monday ya etwa mu ya o de be maka
e de akokumase no maye wa fa anko ka je omo se onye etu anye eti no ono no ne buta anya ni se o se o mpene e ma me fa ankora ne nkwa abruchi e ji se me de medical de ono akwa abruchi ansa enye sa fa de ankora ne de o mpene ma ankora ne nye de e nkwa abruchi ana sa naked pictures na o kan say gifty the wopa ene obehu se de bia wo kasa wo so for evidence me say se wo ya sa chat na wo ni Nigeria for ni sa enkofo chat ni nyina ni sa broni kwasia na ne ho fi bi sa no oni omunya sa ye kan say sa Labanese for ni sa for no sa enkofo wo fi so wo ya broni papa omu nyina wo ni omu chat na wo ni omu chat nyina me wo ni nyina o me phone so metimi asend ni nyina audio sa wo ye nyina video kwa na wo ya you Gifty you careful because who ni de waye who ni adwaman who ni se wabo we are very aware so wabo adwaman it member deny one kasa wabusuafo kwa me bo mama ne say me yiri na fa mechi entino me so omu ene nkasa no mu ebisa se asem na America no kwe omu so omu njimindi ama ne sister penyi ene ne sister ne bra Jonah omu tu anamo omu so omu betu hu anamo na de won bi on beba be ka che me enti omu de de America na me so okay o de omu nye de on be ye na de won bi omu ko tu anamo omu ba me ka che me say ampa omu ko different places miensa ni nya omu se gift na fa mechi enti anu so onya awe Gifty unya we e was asem na America no mini mami ma sister dan mami any Jonah me say who deny me dem your audio sini nya make me say dey send the bra Jojo se fa send the bra fa bra why na Friday fa send the so se fa bra yensa betumi aka me pa so ani me go through my phone no what one etiko brace sia na cause on the also on fire with anamboa Gifty bafa na on fire Lebanese for no so oh me ni nkofo kasa ba nya kasa ne kasa ye kan gaman ho kasa me ni obi ankonko dai me ni obi also one wadam for Janet me madam for Janet me ni na Janet me ni den am ne wo ne boyfriend also na for sugar daddy no so me nim sugar daddy bi o kan mo ase anti na me nim me nim me go through my phone nyina me fa ni nyina bra na pesa unti ase se tam ben e na odi boss me na unsa ye den kan so America unsa ye den kan me divorce paper ya beba so nyemra dwama no so nsa wo ye den na unsa kan America o one kasa wo confirm me ma me say ampa so ne bradan nada na wo kwa na mbisa say den na on ni die because bradan ni say wo ye me yiri ni Janet nya no wo be me nyina chance bon komo wa ni wo die ama sa bradan no wo kwa ka che me say oni Felix Prada na wo be ma won wadam fo ada wo so ne beda na oni obi da na me ne dada omo ya na fo me ne dada teso ye boga wo skenti anti na me ne dada me ka bibia wo be ka che me me ne dada me pa cho Gifty wo ka che me say me ne dada o kasa ho yida no oma wonsa oma wo no monsa ana oma wo no monsa wie ye no o ka che mo say on fosi wo fie na mundi kan fa ne hodum no fa de entufi on fa de wo fie ana mu ko duru ho no o take adum twa na echi obefre say bravet na dem ho no na twa no na mo ko ana wo di na chi for dem abe o say wo dampenu akunyam abe o mu ya ni say ososo to mu abe because why you want no mo santi no why emre it went me and stop hwe ana on ne die enza na aka kire me Antina me say se we ye ukunu busa obi sa pepe na me ka kire o enso nya sa na tie me ana me ka kire because over 2 years na wo se mabo adwaman over 2 years nti u purchase u kreti se na wabo na akowura ne dem na me se nti u purchase u kreti sa pepe na me ka kire no na wabushi afon so call baby a yes wabo adwaman no so enye ohun na mo call me de me nim I'm not going to Antina. Mini will be.
O maame ye. Mini hobi. Sorry, penisa ye can say awoyo phone bi no. O sister Crampo confirm me say o maame wa hu ade ne dada. Wa hu tamo mo ko chinye no. E ko hu se no kure wo mu no. Obebo o maame amane no. O maame me de me bibia evidence bia. Me ma se me na menya. Me de me hu hwe. Wo say. O maame frɛ wo say. Brada mo nkasa wanko. Say me gift me ba broche. Say wo be kan kure obi onim before and after. Ebe kan kure say me ndi wa bro. From the one I me be dru abroche me ndi wa brother. Every single time bia me mane. Every say wo bi sa me bibi. Na me ni a me timi ka just a gift ma me mre. Me show we bia be 3 days and after a year. So ya me disika ne bebre. Enye salon na store enye me na me yema. Store be a. Okay, salon. Container no. Container na opejesi wo no den na Bi crepe table onya. Obi pay table onya. Wo de o try ye wanya container. Hey. Ya munyi omayo. Anti na me ba ahesel man kan kire o say me no nya hwe ma me da. Debi na de o kan won se ma nim aye na me ma. Ndu ho no ma o kan ti na nya no kure. Debi no busa say me kwa broche o store no man pa wan se container. Container. Me so bi kura pam so onya. Na se bia me ni nso. No, je tum so o ye ma me. Na o ti se de o se tuma container no. Container no. Kan ye dia. Ba na me bisa ne se. Me so bi kura pam store onya. O ye no, o gift after after salon no. O catch me say o pese o ye business. Ana me catch us the business now o pese o ye no. Calculate ya hu kan nyina e ma me hu. Na me first kan mbro. Na o calculate sika no na o de send me. Ma first sika na George, sika no de ma me ndi wo menum. De sese me de ye bia me de ye. O de bra me. Na o sika say na sika say na o de bra. Na me chase. Me sika say na o de bra. Sika no de bra me no. Sika say na o de bra. 3000 e bra. Enye sika. Me nka say enye sika. Ansa na onya 3000 kuta wa America. Un ma ho ma chenante a wanante. So ye business. O pese o ye business. Na me say e ka le dia na o de bai. Ana o de over ma me na me dis. Pam na hero. 1000 Oti America business can be brown me best school fees ko also ntua so oti abrochire me na me tia plan school fees punye benjin e ma ne bi eboni aye nye benjin necessary bibia benjin conference necessary bibia but benjin kra ba ye say what men can do women can even do better enti nye be ma na ka wo say show getire ka wo say wo show ho getire because yes the member betumi aye ma tumi ye ama ne Oka container ya so container. Woka score the bread wa usi ka say. Oh. Na say the oye bie ni wa wani so. George say also wate ase. Wo so abo adwaman a wate na gya ne kwan onya kwan say. Na wo obeti. Me say onya me kwan 5 billion. 20 million na me de bro. 20 million. George kan kura onya me anim. Kan kura onya me anim. Da nya bibia na George kan ye no kura me ntwa ntro buwa oba for evidence ni bra so the receipt bia o keep fa bra me say fa bra oba call 2024 2020 a oba call ye no e na o start say 20 million e de ba 2020 a oba call ye na o start say 20 million e de ba o call na 7 million 5 million o de aba e na bi o ye ho kire wo fi a nje me friend na o de ba me nka say me kunu on hwe me nka bibia say me kunu on hwe me ni say George the friend na on your be ka de wo so okay bia me de me ni bibia me ka me nka say George en hwe me asema America no me tie o de ye ntro bia no ka kire o mo de me ka kire o no de wo se ye ntro bia me say nya 20 million and I would bre me wo so me asema America cho ti ama asema America cho me ba ti asema America me say me ba bro tie foforo no enya 20 million na me de da bi enya 20 million Say no me ba Ghana boy no. Me free Ghana me ba Ghana na me sa me ti buy no. Na say na me dey enya 20 million. Eno na me ka no. No. Eno Miss o say oba enyina ma me 20 million no na me say. Anya mantene sa. Enfra no wo ka nya me na me fa. Enfra no wo ka nya me na me fa. Dem na me nyaw. Dem na me nyaw. Woni bra me bra wo kroma say.
Only bra me bra wo krom ase. Washing machine na na ade nyina me to bia ma say o life be easy comfortable amount. Dem bia na me nyo. Papa no papa yare. Me na me hwe omo sanso free mu mia na me fa aka no eye ne ho kanya man fa about 90% to 80%. Omo ka say omo dis kale be man ka say ye nyina ye busua. Me dis ka be back. George nyabote niema besisa. The okuna Kenya na what you free A to Z. Merel. Ade kasa na. Tro kasa. Na ne ye kasa. Fa hye utiri mu se wo ne okunu na kasa. Na wonu ho nso. Na wa anya ni yie nso. Na bu aka osim nso. Gifty. I ain't kind of crunch what? Gifty, tentem. Yeah, I did so same one so. But me dey acho me hodi bibia against wo makomam. Me dey say me catch us a gifty. Tia me no wote no. Wo betimi aye de wo pe bia me ni problem. Na mom hwe no wan fa machi. The only thing I wo ya me ni wo be jae say wo be fa me. Eti de bia me catch us ade na 100. Me say for 99 na me fa 1 enya say na me catch you ade 100 me say gifty me the 99 a chew me dey ba ko pe no mapa na sa ba ko na kita me no wa sa ba je afri me nsem dey wa ene dey na me san yo na me so ye ni brefo eti me so gifty no kwanya me anim ni me dey a chew from akumem long time ago but me so wa fa me chipa dey bia say no na me gusu catch you the only thing ade ba ko pe a wo ya betimi ate me no ntem no apart from I know the opposite you be a me problem. Me cause I 7 inch. Na bema be pa na wo free say onu anybody say ne yire a onu ati sika ware no obi ni nada. Bema be pa na wo free say be ni de. Na wo say wie kwa wo say ase e de no kwa say twa me mpoa. E say twa me ti be wa no ga wanyi obi otimi e no dama ho sane wo. Where I can't tell me, Miss Amy, pocket. Antina. Oh boy. Antina. Oh boy. Oh boy. George, and someone who to make it can be new. And someone who to make can, and ye be new. What's America? Queen Ben so now fast. Unya sa evidence, a whole jump pay when you man no. Me pese me hu kwan a wo te America no fa so me te de te say no kwanya me hake ne phone no enti ade bia oye wo the phone so bia me na me na den na wo so yes na wo ye wo hake phone me na me nya sa ade no until